Irkhat ka KSU bat RBYF kibla don de kispangot bat kibla tmu let belong jialang hasnong umar block 2 kila sya pakhang lentino hakipulet asam hakapor bakila poi hasnong jatalong sutu baka nongrem hi kala pelong ikinoyalam ke KSU bat RBYF bat let belong jialang hasnong umat kade hadien bakila bitar hadien bakit khat ka KSA kabade ka kenhuan seng bahalang na karbi anglong kila wan bat pelong jialang hasabuda bat kibla kren baka seng KSA kadawa bakatay katan kade ban hap bed ha asam ne karbi anglong. Kamunong ka lang din naliligo. Mo! Sangat takaw mo. You are evidence. You are one day. You are in a good mission. In a very holy mission. Please do this. For the sake of the district. We'll go to No. Just one vehicle is sufficient. I will be responsible. Nakalengjong ka KSU bat ngigar biaf. Nililang baka to social media kajing wan jok ni KSA ban wan ban da khole ka jaga hangdo hade po sabuda hang to hagit to baki ong go back Meghalaya go back official Meghalaya te da kaleng jongi ka KSU bat karbiaf ngila pan lang shen hi bat matakas ngila po hang ni po spot ang ni nai onda la po hang ni pan kajing wan ko jingi lisak hang na para ki bor ka ain wadi ki pulit jong ka asam te ngilaya keren bat ki ngilaya request ki ngila karpat ki basya bangin lej hadong teh poman namar bagarang dei ke jaka ka bahap apo kami khalia dei hading ke jingi kran ke jingi tainia ka bas slam bat ka bah scam ka bah nagleng joki police ke bor jong ka asam ki khamsa ang ban lej te ki wan so ki plate na ka yang jong ka Meghalaya te hantu ngila yo ban ya kran lang te hadin pat ondalami ke jingi kran ba subasya ingi tang makum katuk aningot ki leader bang diok paling yu kejar hang teh po ketika jaka hapo umat bakadon ke jaka hang tu ban presisya bakade ka Meghalaya bakadon hang tu kalum jing tap jong khar atli kisnong khar ligi kikur naru kikur stand bat kikur pale bat kumta terter pengilawan yu ak jarang teh nagaleng jogi kinongelam jong ka RBF bat KSU ngilap hang tu bakade sisa kumta bakajaka rang hap apo ka Meghalaya te kapapesno si ingi papesno longo ingi pat balay ke KSA pat kawan hadu hapo sabuda banwan ong ingi go back Meghalaya go back official Meghalaya te ngi hagani kapor daga jing pensisya yang lajong ngila wani kejang te ban ka juga por ngikwa ban ong ngane ban ai ke jing pensaya hagani kapor lang baki press ki media ki bagi ilan lumba kani ka video ba khamtam ya ki KSA ba kimde ban sedang sud anes khamat ban ong kumta namar balay ngi hap ye boro markel yang baligi ong kumta namar bangi ngi kamde bangi basrang nang kong ka KSA te hendre ngi pat ngi burom namar balay ngi perkhat ba ki karbi kamde bagi dontang hang ni po sabuda lani hane po umbang o hane po ummat ni kidon ro keleng jaka jong kene ka thanya dikasih jongi kamtam hang te po nong po ngi hendre ngi pat ngi dang burom meki te ka jing burom jongi ngi ko ban kentiu ki ngi ko ban request ki ba kimde ban sedang pat lang ni syakmat katu kila sedang ngako baki sange no dilana kisdang biang kamut dangiwan hakasin gabar claim jingya kral ngiwan bai daga bor ka jongi te hangani kapor iko manong iki lada kisdang ngin penkut mangi te nakaleng jong kaseng jongi ka RBF te ngi ay ki ba kimde su basdang ni sakmat bat bakidiro ban ya kimdiro ban pendik ya ki beru jongi benah po ongmat namar balay lada ki pendik mingiro ngin sa pendik lang ya ki wepat benah ki area ki ba ngingi don te kata nakaleng jong ka RBF ni pensay sa ki baro bat hakani ka sngiro kadi ka sngi ka pangiwan daga jiya keren ka bajay te lada kim sange kemut hadir ngin sawan pat da kawai galanti ka bangim la pan bakli pat ai lumba kani ka lat pat kubor bang ngila request ki kentu ki bakim desu ban teng beng ani ka KSA ban kret ka problem la ne ban ki kenwin yang ngi baro hakani ka thai ngi kasih jongi daliliru ngimno san thai bat lada kisdang beng teng beng kumpong mani sakmat lada kisdang maki ngin penkot mangi ikwa ru ban pensya yang ni ba kene ke area kamde ka blok tu kene ke area kade ka right nungtung mundon blok tu ni kene de ka right nungtung bat ni kerman scam ba kene garat nungtung kan pois po Meghalaya nimla bandong ba kene blok tu kade sa jengai ba nang ni kene kade ka right nungtung ka badon la ka rukom le nyam le rukom bat hadu mentaro sistem kidang le nyam na po jong karat nungtung teng ni kerparo ya ga sarkar Meghalaya bahkan itu ya ni karya kini ki area ki jaka hang ni kum karat nungtung omsyu kum kata ka blok tu kabakado kalau ngajig pensay nakaleng jongi bro adli kiseng ka KSU bat ka RBF ba
Hoy, ni iba ka jing kunturpot umday tang hane po sa budaan ani hane po man kadiru sa po yung kuli. Ndri balay ba nakaliang jong ka KSU ba ka RBF ni kampoy sa taga namar bang iba labon ki way pat kiseng balang. Ki bang suban ay kublay ki balawan yu kajat sa tay pat banay sim ki shnong ki thaw ki brew sa taga time. Pangiro lang ba ki lat pat kubor ba ki MLA ki MDC ki per ki bin ka parti ba per ki lawan yu kajat sa tay. Dita ka daw nakaliang jong ka RBF at KSU ni kamlet sa tay. Tingi iba hang niya po umat pat pada po sa Buda, hadu man ta nakaliang jung ki MLA, jung ki MDC lan ki brew jung sarkar, ki khemo ni kujat ang nel ban keli ban tokit lan ban wan yu hang ne spot. Kay na kata kadaw bangi arli ki seng, ngilay murjumut kaway bangin wan yu kujat hidala de hang ne, bangin syam ya ka ka jigsya. Nagliang jong ka Karbi Student Asian kilawan hadu ang tay sobra ban kam bakini ke area ka hapa po jong ka Karbi ang long. Isngutu ba menta gidon arliang sarkar ki balay penbe yo put sam Ndre ke ke bangi sungtu syai bangi tip syai ba kene ke jaka hang ni kade ke jaka jong kari khasi ni ila ban pen si syai kata dan nilai hang te hamat udon ki bu mau chin jong ka khatar tli ki kor ki bahap apo nungtung kene ke pen si syai long ba ki khana pateng bat ka historical ka ba kene ke jaka kade ke jaka ka bahap apo kari ke jungi bat sa ko wero nagliang jungi khasi student yon ni da maham tenge kamta me KSA ba kambit banwan ban pen kulmar shnong hani po dispute area ane po ki jaka jungi kumbai la keren seprang banaliang jungi la da ki sedang nyiru nyimbang se ban pen pai kliang da ba kam sne persya iki bat ni kwa banong ne mta kasngi nila shulong jajai no bat nagliang jungi klem le kanu kuno ban pen kulmar la ne ni klem wan hang ne ban pen thau kuno no jing kulmar ngi wan hang ne ban pen sisha ba mingi nagliang jong keseng ni don rangkat bat gi nong song snong jong ki snong ki bahap hapo jong ni ki border area khat pratili ki snong ki bahap hapo jong ga nong tung sir jong ga right nong tung bat ikine khat pratili ki snong liang ni keseng ni don rangkat bat ki ni trelang bat ki rang ba snong bat ni le aro ban pha ga khobor sa sarkar ban penbej no yo put usam bat ba kini ki jaka khat pratili ki snong kidai banwan sapo ga jela Meghalaya jungi lem nomla ban nailat pada kumui pat kita kejing penbaik ni dawa nang sarkar bagi ne kap prat ligi snong kidai banwan biang sepo jong gejalan Meghalaya ne nagliang jong ki pulit asam kimsya ingi baniat cetai henry hadin gajing ya penbaik hadin gajing ya keren nagliang jong ki bor pulit asam ki hab ban pendam bat kungu ya ke bangi ngong bat ndon bala ban khang ya ki kun samla jong gari bakin pej men baniat men lekat bamon hapo gari lejong ngila banian mdai bangiya tang katu kanengun dang ngila apoi setai ngilongo bakibun ki dukhat jungiru ki bladon lepas setai ni kene ka ni ai ka jung khuble ya ki dukhat ki bala langya chakmat mene ni sabat tang katnu ka tili kali hang ne ndai bun ru ki bangila apoi chakmat te bat kene galong khuboru sya baro kitu ki breu ki ba persang banonra ya gajing bom yastu jumut kene kitu ki breu ki ba persang ban pen kulmar jumut ya kinong susunong jungi dah ka ba kikam ba kene ke area ane kene ki jaka ka hap apo asam ngila supu syai ba kene ke jaka kade hap apo gari ke jungi ba ni kerman skam ba gajinya penbet jong arliang sarkar hapdeng jong ki chief minister jong ka Meghalaya bat jong ka jong asam ba ngila ban penbet ba ya kene ki jaka kan poi biang sepo ke jala jungi tang kita tin kembiat kublai sibun mat chaprang